ake ngikhulume nemadoda sihlele njengamadoda kwenziwa yini ukuthi umuntu wesifazane enze njenjena akelalele nemadoda inkanakana lena madoda ngihleli nomuntu kodwa sengiyabona ukuthi mina ngaliwe hey akasangithathi notice futhi angisawazi nokhisi yabona useyitholele ishende futhi kwisikhathi eside uke wabona umuntu mayesefuna ukuhamba umuntu mayesefuna ukuhamba uke wabona umuntu mayesefuna ukuhamba umuntu mayesefuna ukuhamba ukuyeka manje qala wena maphutha mama usehlale nabangani bakhe uhlale longisisa mama uhloko kancane manje usethi ngavele hlukana manje usehlale nabangani bakhe umuntu mayesefuna ukuhamba wabona umuntu mayesefuna ukuhamba umuntu mayesefuna ukuhamba uke wabona umuntu mayesefuna ukuhamba umuntu mayesefuna ukuhamba ukuyeka manje qala wena maphutha mama usehlale nabangani bakhe uhlale longisisa mama uhloko kancane manje usethi ngavele hlukana manje usehlale nabangani bakhe umuntu mayesefuna ukuhamba sesinesikhathi izinto ezithandana kodwa siqabane ngathi siyaqala ukubonana besikhuluma nawe sihleke ngivelela umhlaba manje sengiyabona ukuthi uyabaleka ucala amahlala akasangithathi notice futhi angisawazi nokhisi yabona